Jernak mon gili iyang goh pulau oksigen seeko cak gili sayang jernak jabu aak ngaltok kakabi kancan bungkal pencung selendang sutra etp kide ketua perkara debak kakak tua elempara kasa papisar abai terserah ketua asat kincir angin yen puspa gede ngana atas nama le setong darah nang dengane kok dari beba dari beba wa Edi Sanjaya calon kerja 2006 tahun datang bila ke Edi Nikose nantong Ridho bos aku buren atas naman mak setong dereng nape pole niko kaasat sanutupun alung agerudu tak kira si tak agerudu akalampi bernase kuning aleres mak bernase celeng tidak boleh bilang se pandang tiga sorang se kasai keng sayang bula tak berbini Edi jeno ala ketika go se pekere niko edilek kasokanang teng kasokanang teng niko Ridho bos aku buren niko rida seeko cak bos kopuran kalian alen mulai saben dikata keboyo makmur lepuran Rua Edi calon kerja komo sabarang tengah edi kana tanah tona tahun datang kadung janji eka andi ngabas robona bula ponesan niko tangdek ya asim bae jika andi tikanang teng cak tokang edi serta natika acocok pese mulai sapenti kawan mula jod eka bolonga pokok tika jok pos ngapose edi kamu le jok pos ngapose pada nasi gelap tak dengai saya bungaran we niko pacelena neter kolena bila nentang acocok pese niko asat kincir angin geni komi seketen jika seorang seeka pandang cek ngapose mulai sang ayana Alvin berada di mago pose Pathor niko le tretan edi pun Bok bila Pathor saya beli sape go pator aniko tak kadikelan janji mulai bilan pokok jok mongkor enggak janji sebilen
Oh, yuk. Permintaan dari Sisan sareng juga Danis. Kong langkong juga Rifki. Ayana Siva. Oh, Sisan Ayana Danis, Rifki Ayana Siva. Kalau bersetong geding sandal. Sandit rang-rang Kak Mahyudini kok senanteng tanpa nama setongger Tiga sorang seeka padeng penabula seepekere Tak rogi entar namoy sa keceendu kale ko. Pas. Sandit rang-rang Kok pada tretan sisan waktunya nale ernane koknya mana galing sandit rang-rang putri family Niko atengka apen jumber nase ore De emak ayana wiwin mak tadak ngomber go. bodo serba toro cok cok Kerja rosak ben orang lain Ben orang lain Bagus kunjek alam dunia. Oh mas Sandit buak nane pun marengi remah mudi ane kok sapisanan ane kok atus ayana wiwin rengkini sayang ane kok laban mas rito ane kok pun pada apono yo bahas sandit rang-rang gendingan Wah esoting Wijaya rekod Najekena putri family Sarunto berdati lelet seto lelet cok Genik kok ayana wiwin. nyocok EP 50 ayana wiwin muntah telok 150 kok Cek tare mon bula. cuma dikalek sakiarep aku boy dikarosak pikiran aku boy rosak pikiran Bagus. lumayan togel dah kan Seeko cak itu gelo tepak roal. pak yo Ayana wiwin nyumbeng korbian. berempah Ani kok 50.000. 50.000 telok ani kok 150.000. oh ya tepak Korbian pakune mentah. Maturna sapa? Mara mono grup kok macet tare maturna sapa? Asrawi bodo, Suris bodo, Ibrahim bodo. Binian bodo kebi. ini bodo kakapi lengkap Asrawi, iya mayu. Runturun Asrawi dumadetoron. Runturun turun alih. para bontisa Adeklah iya de enjemun ka tengah sisan le Sisan Ayana Danis Rifki Ayana Siva. Jangan bilang aku anak kecil paman, namaku adalah Siva. Ruwai le pokol pasan Ruwai benih pupuk benih Siva Ruwai benih. Oh Siva bobine. Aduh mun ani kok le
tretan sisan ka ayana danis aku lu atas nama setong dararifki ayana sifat segentong orang ngelek cek gentong oleh olang wak subairi le kok pon irema siang malam ikat tangis Rifki tiga ikat tangis takok pula ayana wiwin pas tak toka takok pula pas tak teka rengkili sayang ayana wiwin atas nama setong dara aniko dungan kak fikri kak siksa tanto nama polong bener bula tiga sorang seepeker tiga sorang seepeker kok lek sisan tak ketikelen adek kok lek keju Adik kok pada bangwil segenteng Andik gelar pangeran kili sayang dayat cocok atas nama le seteng dere 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 ane kok le seteng dere habis wak tretan dayat lek mak setong dere mas rito lek adek kok sanon tengerem juga ane kok tretan mas rotole kocak ayana nila sengak ula jok joko jok pausi jok jok mate odik apolo ngabula bentika ayana wiwin rengkili sayang ayana akbar Jarijis pote. apa Jarijis pote. Jarijis. Mek tak nyaman bau nai. Ngiba minyak ya, ngiba minyak. tepak iya tepak nyetrum segala aja dah ambu sakit toot Sayang beribu-ribu kali sayang. Sang waktu sudah habis untuk melayani setong dere. Dan kami dialihkan ke acara selanjutnya, yaitu panas dingin. Yuk kita berjumpa kembali di lain kesempatan bersama setong dere. Kita jumpa di istana panas dingin. Mas ngecelan boleh kakang
Entara dek panas dingin Entara tuli entare Sanon topon kare Maktos antosan Mantuk nasi al hadis benriksan Miknya serop Arwe serop bisa kado Ini nak bodoh Iya saya elau saya serop Iya duh mak jetok ikut Mulai ada gelak tau. Ada siriksana asep sapir aku sih Ketua Riksana perkara Riksana ibu ki kapasir bisaos pon kasokan epon lah cara jerua maksud nah cek mak ala anak entoi mak aku lah tak omes mulai jam kene lah jam 6 lah tak makan lah kelomporan aku tole lah gulek lah dorang tolai jadi yang kok saya tak ngerti aja sake olo kita sake olo lah sake sarapat itu sake olo lah kita kasarapat ibu gak nantol aku adik lah lokur ada sih Kak Wasrito melo kok saya mikir hanya apa panglima aduh amparan dia ke lu lah iya mayo meneng kok menamparan tak usah tare ajak nangko amparan cukiran iya stop talang sapolo talang Madura yuk talang sapolo Agus Salim ya dung anak angling sapolo endung anak bule entos kelui toles tetikian oles makmang raja-raja bengkonau rek dubi lesa sakola cok melak ningalek kum ya mangko tak parta ajawan makmang tau noles hari ya murid telah deti copet kiai murid telah deti copet kiai dari agrap panas dingin asam kong langkong juga Arman ayah Alfian Yudi ayah Akbar minta ngeling sapolo bang endung anak bule Dasar kumpul endung anak bule lucu panas dingin riksana laban andis senyapu panas dingin kulur ben makmang lagi Dikok hadis le bekel lari sana ikeman kapuan angling kusumo panas dingin tak bangkit buat nan lek pada dimah adik kok panas dingin abereng burborarang ben semut telgoh sia panas
Mun kecung jararia mak ingat ka main di siang ijo borong kok le Ingat si buta menjadi hakim Tantona angling kusumo angling ruak lek bederik sana adikku lanjut langsung lah langsung nangteng dari bawah sebenting ha raka ratemor tangteng dari bawah ke atas panggung Neko raka temor le Neko raka temor Ruak katolan se Arjuna keniko mak senang tengah bila kak reksana se panas di pokok ngucap di kakak polongan jana cina pas tulipan kening ka hati Ayo ayo kancang Ayo putri family pada bondo Kak Misra biju kana buas pan Arwah aro diju kana kaonan Bila asis tantona mole La ole madangi jung Arjuna na pulau oksigen Geni kok tolak Joyoboyo Wak tolak lek ponante Arman Ponante Iya dia cuma ngiki ya Wak ipul laban rofiki Ruak asam laban ronde Nape pole aneka atem segenteng Ruak ngalil laban sari mat Bagus Nape? Ani kok le madangi jung mamangi rawan Madangi jung Tepak-tepak Ruak Arman pada boda Majara nama sema sola Sema sola setengah lusin Ruak seesam rukun karya Tanah to nama rukun karya Ayana Akbar Dilayudi le Tantona ayana akbar Bila Arman ayana alfian Majalana nekok fitri ekonya Jumlah setengah lusin Bila sama jerena Tanto nama rukun karya Ruak buah nana tak usah rekong Rukun karya bodoh semajori Sema sola cukan bodoh semajori Kak tolak se Arjuna Panang tengah ceknya mana Kak buatan tak kira rekung
Duti kasih iarep, duti kasih iarep. Yuk jaga mulai lekas. Ayana Akbar, kong langkong juga dong malah buku roh. Asam Ayana Akbar, kong langkong juga Ayana Alfian. Korpian lah sip. Saya gila cocokan. Lah sip. Ceren lah pak berarti aneka seta lahir. Hah? Saya mutal bang Icung siap. Ngecung tel. Aku nak buat nasaparnya mana mak nak cuy mutel kok. Hah? Yuk jadi, ngecung jadi. Lah jangan nyamai anu jadi boy. Paling orang mau sang jadi. Aduh, mau naratin keng kurang lemes aku nak le. Nong. Bro, ngite ka ada saya nggak tahu apa empes ya. Lo cek bagi kajeria budu. Padena orang lakal orang ngaing wadah. Mau tak parta aja coba bagi sekalian buleka. Coba nak. Coba suruh ngocak ke emas kok boy. Ayo ipakabina pun pakatipungan deki enak. Yanto. Irawan Makmang Kalah. Mun enika le asam lamban remen Iyon jane. Kamilang ayana alfian ruwayundi ayana akbar Abi oborempa mulai malam mak kesaweran deh. ani kok pon ekecungi eka kabayan di budina Ani kok Arman ban Yudi asam ni kebon pada alamku. eka kabayan ni kok ni budina Aonjan mare aonjan Ayana Akbar ani kepada alamku. pas senang hati kapan bulan ayana akbar Mama tu baik ani kok pada long-polong. aneka teratan Mahamudi andi niat pada tepe pada Ruwa imam tak anda ongke bila buat namam. Niko Abu Aspan Atmawi bodo di maniko. Kerongkat mawi kok. Bila asam wa ponakan napuak nan semajarana rukun karya nikah misnayu kabila ayana alif bila Arman ayana alfi
laban bay ipul tak katigalan opek mat lahir kabilang ayana holel holel taretan asam laban bak seseng nikah makna laban asis mukhlis tak katigalan asam yudi ayana akbar nape boleh nikah tretan rudi saiful bahari anikah mak panas dingin panas dingin Agentong permintaan. Tembak-tembak dor. Njak beni lagu agentong tak tale. Beni tembak-tembak dor. Beni. Mun ani kok panas dingin. Siapa kila kuna Pak Agentong tak tale permintaan ayana Masno. alokian. Yudi Pak ayana lakuna siapa ki? Bila imam pada long polong ruak kanan tak kating bula tak mate guna perak cuma kalengan oleh saja bula maca keboleh Mak Mang Gula tak mati Kalenger pas jaga boleh Oleh saja Aduh gula pas tinggal boleh Mas Rito Seebe kere Layan datang dalam mimpi Cuma tiga cocok ke hati Cuma tiga cocok ke hati
mak lebur tika akan tong cok bila mate tak kira odi dumak lebur tika nako ngampong sa omor rajo tak kira eka andi oreng tak kira eka andi Bula tak mate keng odi saparo odi Waledek kudek Wijaya rekod odi oleh Sepekere bula katika kare terus mak pas bula misnayu etina abini boleh Tan bula tak akan tongan akan tong le takok tak mate Entan bula panas dingin abu bula tak ngampungan kun perak oleh sakit hati sakit hati Mon agentong ontong di kadungan tak bengkang Jika mon bengkang aduh sengat tiga cek nyoba Mon guna perak ngampung Beni kota apa-napa Saking mon eka-engan Patolos dikasih ngadi sayang beribu-ribu kali sayang beribu-ribu kali sayang sang waktu sudah tidak mengizinkan sehingga kami akan undur diri akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa